ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ቻናል የቤተሰቦች እንደምን ሰነበታችሁ። ለዛሬም እንደተለመደው አንድ ቱቶሪያል ክላስ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ለዛሬ የምናየው ስለ ግሬድ 12 ጂኦግራፊ ስቱደንትስ ሳመሪ ኩዌስችንስ ነው የሚሆነው። የተወሰኑ አንድ 60 ምናምን ጥያቄዎችን ይዤላችሁ ቀርብ ያለው እነዚህ ጥያቄዎችን በጋራ ለፕሪፓሬሽን እንዲሆኗችሁ አብረን እየሰራን እንሄዳለን ማለት ነው። አብራችሁን ቆይታችሁ እንድትከታተሉ በክብር እየጋበዝኩኝ አሁንም ቻናሉን እንዲያድግ ሼር ላይክ እንዲሁም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ አትርሱ ልላችሁ ወዳለሁ። ስፔሻሊ ደግሞ ሪሜዲያል ተማሪ ሆናችሁ ይሄንን ቲቶር በጣም እንደሚጠቅማችሁ በማሰብ እንድትከታተሉኝ ሪከመንድ አደርጋችኋለሁ። ወደ ጥያቄያችን ማለፍ እንችላለን አሁን። Okay, ወደ ቀዳሚው ጥያቄ ስናልፍ which of the following is a term of geography ይላል። እነዚህ ሁሉ የጂኦግራፊ ተርም የሆነውን መምረጥ ነው ማለት ነው። A economics, B movement, C history, D sociology ይላል። ሶ ጂኦግራፊ እንደሚታወቀው አምስት ተርሞች አሉ። እነሱም place, location, movement, human environment interaction እና region ናቸው። ሶ እነዚህ ትክክለኛው አማራጭ የሆነው movement ነው ማለት ነው። ሶ movement is the correct answer ብለን እናልፈዋለን። Alright, I think jump አርገን ስለነበረ ወደ ጥያቄ ቁጥር 1 መመለስ አለብን። ጥያቄ ቁጥር 1 ላይ እንጀምራለን አሁን። What is the primary focus of geography ይላል። primary focus of geography ጂኦግራፊ እንደ ፊልድ እንደ የጥናት መስክ ፎከስ የሚያደርገው በዋናነት ምን ላይ ነው የሚለው ነው የምናየው ማለት ነው። A studying historical events ታሪክን ማጠንጠን ማለት ነው ወይም ደግሞ ፎከስ አድርጎ ታሪክ ላይ መስራት። Analyzing social structures, C understanding the physical and human environment and exploring economic system. Basically the primary focus of geography ምንለው ከነዚህ understanding the physical and human environment ነው። Basically geography በሞደርን ዘመን ላይ ፎከስ አድርጎ የሚያጠናው human environment interaction ላይ እንደሆነ እናውቃለን። ሶ basic focus of geography ከነዚህ understanding the physical and human environment የሚለው correct answer ይሆናል ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ስናልፍ which of the following is not a branch of geography ይላል። ከነዚህ ውስጥ branch of geography ያልሆነው የትኛው ነው? Physical geography is a branch of geography. Human geography ያ branch of geography ነው። በውስጡ human related የሆኑ subthematic areaዎችን ኮንሲደር ያደርጋል። Cultural anthropology and economic geography. Economic geography ስለ ኢኮኖሚ የሚያጠነጥን ነው። human geography ስለ human behavior የሚያጠና subthematic area ነው ወይም ደግሞ branch ነው። Physical geography ስለ climate፣ ስለ አፈር፣ ስለ geology የሚያጠነጥን ነው። እነዚህ human geography ስንል ስለ cultural geography ወይም ስለ cultural landscape ስለ social landscape የሚያወራ ነው። So the note ስንል the incorrect answer ከነዚህ cultural anthropology ነው። cultural anthropology ካል የanthropology branch እንጂ geography branch አይደለም ማለት ነው። So the correct answer for this is cultural anthropology ይሆናል ማለት ነው። Thank you. ወደ ሌላኛው ጥያቄ ስናልፍ ሶስተኛው ጥያቄ what tool is commonly used in geography to represent spatial information? What tool is commonly used in geography to represent spatial information? Spatial information represent ለማድረግ የምንጠቀመው ቱል ከነዚህ የትኛው ነው? Alright, so የመጀመሪያው diagram. Does diagram represent spatial information? No. ሁለተኛው map ሶስተኛው ሞዴል
አራተኛው ቻርት ከነዚህ commonly used in geography to represent spatial information የሆነው ማፕ ነው ማለት ነው። so map is a commonly used in geography to represent spatial information into dimensional setup እንለዋለን ማለት ነው። two dimensional information represent የምናደርግበት spatial information data representer ነው ማለት ነው ማፕ። what does spatial perspective in geography refer to? spatial perspective ስንል ምን ማለት ነው? ጂኦግራፊ ላይ spatial perspective እንላለን። so what does it refers? ምን ማለት ነው ብለን ስናየው the study of historical events, the study or the analysis of visual arts, the examination of the location and the distribution of phenomenon or phenomena, examination of the location and the distribution of phenomena የት እንደሚገኙ እና ዲስትሪቢዩሽናቸው ምን እንደሚመስል የምናይበት then finally the understanding of cultural practices ብለን ያዘን ከነዚህ ትክክለኛው መልስ የሆነው ወይም ደግሞ correct answer የሆነው C ነው። C is the correct answer, which indicates that the examination of location and spatial distribution of phenomenon ማለት ነው። distribution of phenomenon ስለሚያሳይ C is the correct answer እንላለን ማለት ነው። so our correct answer is C ብለን እናልፈዋለን። ኦኬ ወደ ቀጣዩ ስንመጣ ጥያቄ ቁጥር 5 ሰርተናል። እንዳያችሁት movement is the term ብለናል ቅድም ሰርተናል። ወደ ጥያቄ ቁጥር 6 እንለፍ። ወደ ጥያቄ ቁጥር 6 ስንመጣ what is a map and how can we define it? ማፕ ምንድነው? እንዴት ነው ዲፋይን እናደርገው ወደሚለው እንመጣለን። a three-dimensional representation of the Earth's surface ይሄ ፎልስ ያደርገዋል ምክንያቱም ማፕ is a two-dimensional ስላልነው ይሄኛው three-dimensional representation ስላለን ግሎብ ነው three-dimensional representation የሚሆነው። a symbolic representation of an area on a flat surface, yeah, symbolic representation of an area on flat surface ነው። a detailed geography textbook, no, map textbook አይደለም። a photographic image of the earth, photographic image of the earth ከሆነ image ነው። map እንዲባል basically the elements of map ምንላቸው ኮንሲደር አድርጎ እንደሞ መሰረት አድርጎ መገኘት መቻል አለበት። so based on this the correct answer for this is B, a symbolic representation of an area on a flat surface የሚለው ትክክለኛ መልሳችን ይሆናል ማለት ነው። and question number 7 which map scale indicates a larger area with less detail? large area ያለው also less detailness level አለው። ይሄንን የሚያሳይ የትኛው ማፕ ስኬል ነው? ስለዚህ የመጀመሪያው ላርጅ ስኬል የራሱ የሆነ ካራክተሪስቲክስ አለው። ስሞል ኤሪያ ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ኤንድ ዲታይልነስ ሌቨሉ ደግሞ ቬሪ ሃይ የሆነ ነው። ሚዲየም ስኬል ማፕ ስንል በሁለቱም ሞዴሬት የሆነ ሪፕሬዘንቴሽን ያለው ነው። ዲታይልነስ ሌቨሉ ሞዴሬት ነው፣ ኤሪያል ከቨሬጁም ሞዴሬት ነው። ሶ ሚዲየም ነው በሁለቱም ማለት ነው። ስሞል ስኬል ስንል which indicates a larger area and the detailness level is small እንላለን ወይም ደግሞ less detailness level አለው ምንለው ነው። detailed scale ምንለው አስቀምጠዋል። so from the following በሶስት ነው የሚከፈል detailed scale ካልን almost ወደ large scale ስለሚመጣ እሱም ችግር የለውም። or correct answer for this is C, small scale map ማለት ነው። small scale map is the correct answer for this one. Next question number 8 what information is typically found in the margins of a map? በማፕ ማርጂን ውስጥ ወይም ደግሞ በኤሌመንት ውስጥ የሚካተት ማለት ነው። በሌላ አባባል ልናገኘው የምንችለው የትኛው ነው? so what information is typically found in the margins of a map? A, population statistics, marginal information, historical context, cultural features. so በመርጅን ኦፍ ማፕ ልናገኘው የምንችለው ከነዚህ ፖፑሌሽን ስታቲስቲክስ መርጅን አይደለም፣
historical context margin አይደለም cultural features margin አይደለም so marginal information ወይም ደግሞ elements ምንላቸው ግን መስት ናቸው በማፕ ውስጥ ሊገኙ የሚገባቸው ናቸው ኢንፎርሜሽኖች ናቸው ማለት ነው so our correct answer is B እንላለን B is our correct answer. Alright, so which type of map focuses on a specific term such as climate or population density? Specific የሆነ theme ካለው which type of map focuses on specific term ይለናል such as what climate or population density. Okay, general purpose map, thematic map, topographic map and political map. So the correct answer for this is thematic map. Specific theme like consider የሚያደርግ ከሆነ this map is a thematic map እንለዋለን ማለት ነው. So our correct answer is thematic map ይሆናል. Question number 10, what is the purpose of a map legend? Map legend purpose ምንድነው? ለምን ዓላማ ነው የምንጠቀመው ነው ጥያቄው. So the purpose of map legend is to display the map's title. Its purpose is to explain symbols and colors used on the map. Its purpose is to indicate the scale of the map. So from the following, the correct answer is, I think D, to provide historical context. So from the following, the correct answer is B, to explain symbols and colors used on the map. Map legend, ጥቅሙ ይሄንን ነው colors and symbols on the map explain ለማድረግ ነው የሚያገለግለን ብለን ይዟለን ማለት ነው next question number 11 what is the difference between weather and climate the difference between weather and climate በሁለቱ መካከል ያለው ልዩነት ምንድነው all right weather is long term while climate is short term false the vice versa is correct ስለምንለው weather refers to atmospheric conditions over a short period while climate refers to long term patterns. C, weather is only temperature while climate includes precipitation. D, weather is experienced locally while climate is global. So the correct answer for this is B, weather refers to atmospheric conditions over a short period, while climate refers to long-term patterns. All the elements of weather and climate are similar, while their difference among them is weather is a short-term, while climate is a long-term pattern, which is counted for decades, basically on average for 30 years. So based on that, whether the correct answer for this is B ብለን እንይዘዋለን ማለት ነው Alright, question number 12, which factor primarily influences the temperature of a region? Which factor primarily influences the temperature of a region? የአንድ ሪጅንን ቴምፕሬቸር primarily influence የሚያደርግ ወይም affect የሚያደርግ ፋክተር የትኛው ነው A, latitude, B, longitude, C, precipitation, D, population density. Which factor primarily influences the temperature of a region? አሁን ሁሉንም ፋክተሮች ናቸው በሁሉም በበለጠ ግን primary factor የምንለው የትኛው ነው Alright, so basically the primary factor for the influence of temperature of a region is latitude. Based on latitude, the world can be divided into 3 regions as we know, as tropical region, temperate region, and the polar region. So angle of the sun tilts ሲያደርግ የሚፈጥረው በእነዚህ ሪጅኖች variation of angle sun radiation አለ ለምሳሌ ወደ tropical region ስንመጣ high overhead sun የሚያገኝ ኤሪያ ይሆናል ወደ ቴምፕሬት ስንሄድ ደግሞ moderate የሆነ overhead sun ያገኛል and ወደ polar ስንሄድ ደግሞ very low ይሆናል this is the latitudinal variation ይሄ በlatitudinal variation የሚታይ ነው so latitude is the basic factor ለዛም primary factor ለዛም ሌሎች ኢምፓክት የላቸው ማለት ግን አይደለም ሌሎችም የራሳቸው የሆነ ኢምፓክት አላቸው so our correct answer or our primary answer is latitude ብለን እንይዘዋለን ማለት ነው Right.
Question number 13. What is the main characteristics of the equatorial rainforest climate? What is the main characteristics of the equatorial rainforest climate? Equatorial rainforest climate. A. High temperature with low rainfall. B. Moderate temperatures with seasonal rainfall. C. High temperatures with high annual rainfall. D. Cold temperatures with extreme seasonal changes. አሁን cool temperature extreme seasonal changes ካለ ይሄ ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ማንን ነው? ፖላር ሪጅን ነው። ምክንያቱም ቴምፕሬቸሩ ኮልድ ነው and extreme የሆነ seasonal change ደግሞ አለ። ወደ አንሰራችን ስንመጣ our correct answer is high temperatures with high annual rainfall የሚያገኝ equatorial rainforest climate ምንለው ማለት ነው። So our correct answer C ይሆናል። C is the correct answer for this question ብለን እንይዛለን። All right. Next question. Question number 14. What internal force primarily shape the Earth's surface? From the following, which internal force primarily shapes the Earth's surface? A. Weathering. B. Erosion. C. Volcanism. And D. Sedimentation. So from the following, internal force no primarily shapes the Earth's surface ምንለው ከነዚህ የትኛው ነው? Weathering ካል external ነው, erosion ካል external ነው, sedimentation ካል external ነው, and they have the role of modifying the shape of the earth, roughening down that mean, while volcanism is an internal force primarily shape the Earth's surface እንላለን ማለት ነው። So this is the correct answer is C. Question number 15. Which of the following is a type of folding? Which of the following is a type of folding? A type of folding. A. Normal felt. Type of felt. B. Anticline. C. Strike slip felt. D. Thrust felt. So the correct answer for this question is anticline. Folding, syncline እና anticline የሚባሉ ሁለት ታይፖች አሉት። So the remaining one ምንድን ናቸው? Type of felt ናቸው። የፎልዲንግ ግን ታይፖች ሁለት ናቸው፣ anticline and syncline. So the correct answer is B. Anticline is the correct answer እንላለን ማለት ነው። Anticline is the correct answer እንላለን። Alright, next question. Which one is a major characteristics of volcanic mountains? Major characteristics of volcanic mountains. A. They are formed by erosion. B. They are created by tectonic uplift. C. They result from volcanic activity. D. They are always found in desert regions. So to this the correct answer is volcanic mountains ምንላቸው በምንድነው? በቮልካኒክ ኢረፕሽን አማካኝነት ነው አይደለ ፎርም የሚደረጉት ያ። So the correct answer for this is they result from volcanic activity የሚለው C is the correct answer ይሆናል ማለት ነው። All right. Next question, question number 17. Which of the following process is associated with internal forces? አማራጮቹ ከኢንተርናል ፎርሶች ጋር የተያዘው የትኛው ነው? ኦልራይት ዌዘሪንግ፣ ኢሮዥን፣ ፌልቲንግ፣ ሴዲመንቴሽን። ቅድም የጠየኳቸው ተመሳሳይ ጥያቄ ነበር። ሶ እነዚህ ሁሉ ሶስቱ ኤክስተርናል ናቸው። ኮሬክት አንሰራችን የሚሆነው ፎልቲንግ ነው። ፎልቲንግ ኢዝ ኢንተርናል ፎርስ ብለን ስለያዝ ነው ፎልቲንግ ኢዝ ዘ ኮሬክት አንሰር ማለት ነው። ሶ our correct answer is faulting. What is the main feature of the Great East African Rift Valley? የግሬት ኢስት አፍሪካን ሪፍት ቫሊ ሜን ፊቸር የሆነው የትኛው ነው? From the following. A. It is a mountain range. B. It is a series of high peaks.
C, it is a major fault system. D, it is a flat plain. አሁን the main feature of the Great East African Rift Valley የሚገልጽ ከነዚህ ማውንቴን ሬንጅ ነው አይደለም። ሃይ ፒክ አለው አይደለም። it is a flat plain አይደለም። ups and downs የሚበዛው ፕሩፍስ ሌክስ የሚበዙበት ኤሪያ ነው። ሶ ፍላት ፕላይን ነው የሚለው የማይገልጸው። ሶ more of or basically ይሄኛውን የሚገልጽልን it is a major failed system የሚለውን ነው የሚሆነው። so our correct answer is it is a major failed system ይሆናል ማለት። so our correct answer is this one. Question number 19, which element is not a major factor influencing climate? From the following, which element is not a major factor influencing climate? Climate influence basically influence የሚያደርግ major factor የትኛው ነው? Let's look. መጀመሪያው latitude ቅድም አይተናል። B altitude, C ocean current, D population density. Basically ocean current, altitude, latitude እነዚህ ሶስቱ major factors which influence climate ናቸው። while population density የራሱ የሆነ ኢምፓክት አለው በክላይሜት ላይ ግን not a major factor እንደ ሌሎቹ በማጀር ፋክተር ደረጃ የሚታይ አይደለም ወይም ደግሞ ከሌሎቹ ያነሰ ኢምፓክት ነው ያለው ነው። so based on that the correct answer for this is population density. Population density is our correct answer. Next question number 20, which type of climate is characterized by high temperatures and low annual rainfall? እነዚህ ሁሉ የትኛው high temperature እንዲሁም low annual rainfall characterize የሚደረግ የትኛው ነው? high temperature እና በlow annual rainfall characterize የሚደረገው የትኛው ነው? alright, tropical rainforest ቅድም አይተናቸዋል። high temperature and ምን ብለናል? high annual rainfall ብለናል። desert, temperate, polar. so high temperature and low annual rainfall characterize የሚያደርገው የትኛው ነው? ለምሳሌ ፖላርን ብንወስድ high temperature የለውም፣ low temperature ነው ያለው። ቴምፕሬት ሪጅን ላይ ብንሄድ ኦልሞስት በሁለቱም ሞደሬት የሆነ kind of condition ነው የሚኖረው። so the correct answer for this is desert. desert ላይ ስንመጣ ቴምፕሬቸሩ ሃይ ነው፣ የሚያገኘው rainfall amount ደግሞ low ነው። so our correct answer is desert ይሆናል ማለት ነው። question number 21, what is the significance of the ITCZ in African climate? Intertropical convergence zone in African climate. Significance of intertropical convergence zone in African climate. A, it determines wind patterns. B, it influences ocean currents. C, it affects rainfall distribution. D, it regulates temperature variations. So based on this, the correct answer is C, it affects rainfall distribution. rainfall distribution affect ያደርጋል። ለምሳሌ የኢትዮጵያ ሰመር rainfall basically affect የሚደረገው በITCZ ነው እያለን ተምረናል አይደል? so based on that, our correct answer is it affects rainfall distribution in Africa የሚለው ትክክለኛ መልስ ይሆናል ማለት ነው። how does altitude affect temperature? how does altitude affect temperature? A, high altitude have high temperature. ይሄ ፎሎስ ያደርጋል ሪሌሽንሺፓቸው እንደዚህ አይደለም። B, temperature remains constant with altitude. no, constant አይደለም። C, temperature decreases with increasing altitude. temperature decreases with increasing altitude. D, temperature only varies in lowlands. so the correct answer is C, temperature decreases with increasing altitude. altitude እየጨመረ በሄደ ቁጥር ቴምፕሬቸር ምን እየሆነ ነው የሚመጣው? እየቀነሰ ነው የሚመጣው። ይሄን ሪሌሽንሺፕ ደግሞ ምን ይባላል ብለን ተምረናል? ላፕስ ሬት ተብሎ ይጠራል ብለን ተምረናል። so this is the correct answer is C. all right, next question number 23,
what is the primary environmental impact caused by volcanic eruptions, particularly concerning their effects on the climate and ecosystem? What is the primary environmental impact caused by volcanic eruptions, particularly concerning their effects on the climate and ecosystem? A. Decreases in biodiversity. Primary environmental impact ነው የምናየው። Decreases in biodiversity. B. Formation of new land. C. Increase in soil fertility. D. Alteration of climate patterns. አሁን primary environmental impact caused by volcanic eruption ሆኖ particularly it concerning their effects on the climate and ecosystem. Climate እና በኢኮሲስተም ላይ ያለው ኢፌክት መሰረት ያደረገ ነው መልሳችን ማለት ነው። So decrease in biodiversity, formation of new land, increase in soil fertility and alteration of climate patterns. So from the following the correct answer is B. Alteration of climate patterns is the correct answer. ሌሎችም መልስ ይሆናሉ ግን ደግሞ the best answer ወይም ደግሞ basically affect the climate and ecosystem የሚሆነው alteration of climate patterns ትክክለኛው መልሳችን ይሆናል ማለት ነው። What geological era is characterized by the predominance of reptiles? What geological era is characterized by the predominance of reptiles? A. Precambrian. B. Paleozoic. C. Mesozoic. And D. Cenozoic. So the correct answer for this is Mesozoic. አሁን እዚህ ጋር Precambrian ስንል ምንድነው? Before life was existed ብለን የምንጠራው ኢራ ነው ወይም ደግሞ pre-life ምንለው ነው። Paleozoic ስንለው ancient life ወይም ደግሞ ጥንታዊ ህይወታዊ የተፈጠሩበት ነው እናገኘው ወይም ደግሞ age of invertebrates የሚባለው። Then Mesozoic ላይ ስንመጣ age of reptiles እናገኛለን ወይም ደግሞ middle life የሚባለው ማለት ነው። Cenozoic ላይ ስንመጣ የምናገኘው ማን ነው? The age of mammals የአጥቢ እንስሶች ዘመን የሚባለው ነው ወይም ደግሞ recent life ተብሎ የሚጠራ age እናገኛለን። So our correct answer Mesozoic era ይሆናል ማለት ነው። Alright, which process involves the breakdown of rocks without changing their chemical composition? Which process involves the breakdown of rocks without changing their chemical composition? Chemical composition አቸውን change ሳያደርግ breakdown ብቻ የሚሰራ weathering ወይም ነው process የትኛው ነው? A. chemical weathering. B. physical weathering. C. erosion. D. sedimentation. So the correct answer is physical weathering. Erosion and sedimentation part of physical weathering ናቸው while our correct answer is physical weathering because chemical breakdown የለውም the only ምንድነው የሳይዝ change ብቻ ነው የሚያመጣው ነው። So the correct answer is physical weathering ይሆናል። Alright, what type of drainage pattern is characterized by a tree-like shape? Tree-like shape ያለው drainage pattern የትኛው ነው? A. rectangular. B. dendritic. C. radial. And D. tree-like. The correct answer is dendritic. Dendritic drainage pattern የምንለው የዛፍ አይነት ቅርጽ ያለው ነው። ከላይ ብዙ ጫንፈሮች አሉ ወደ ታች የወረደ ሲመጣ ደግሞ አንድ ሜን ስትሪም ነው የምናገኘው። ስለዚህ ግንድ የሚመስል ነገር ይሆናል። So such kind of character ያለው dendritic drainage pattern ተብሎ ይጠራል። rectangular የሬክታንግል ቅርጽ ያላቸው የተሰነጣጠቁ አለቶች የሚመስሉ ቅርጽ ያላቸው ናቸው የሚሆኑት። ሌሎችም በዛው ልክ የራሳቸው የሆነ ካራክተሪስቲክስ አላቸው but the correct answer is dendritic drainage pattern ይሆናል ማለት ነው። Next question, which river is known as the longest river in the world? ዓለማችን ረጅሙ ወንዝ ማን ነው? Maybe sometimes they are controversies but basically the correct answer for this adjust እናደርጋለን Congo, Nile, Amazon and Zambezi.
So the correct answer for this is Nile. Nile is the longest river. Alright. Next question. What type of soil is predominant in regions with high rainfall and leaching? Or which type of soil is predominant in regions with high rainfall and leaching? A. Ferrous soils. B. Dirty soils. C. Acrid soils. D. Calci soils. So the correct answer is A. Ferrous soils are predominantly found in regions with high rainfall and leaching ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። Next question, question number 29. Which factor is not a cause of soil erosion in Ethiopia? Cause of soil erosion in Ethiopia. A. Deforestation. B. Overgrazing. C. Crop rotation. D. Bad agricultural practice. So the soil erosion cause ያልሆነ ከነዚህ የትኛው ነው? Deforestation ስንል cause ነው። Overgrazing ስንል cause ነው። Bad agricultural practice ስንል cause ነው። While crop rotation is not a cause. Crop rotation እንደውም conservation method ነው። So the correct answer is C ብለን እንይዘዋለን ማለት ነው። Alright, what is the primary cause of desertification in Africa? Desertification in Africa. A. Urbanization. B. Deforestation. C. Climate change. D. Overfishing. So the best answer for this is C. Climate change is the primary cause for desertification in Africa. Question number 31. Which climatic region is characterized by high temperature and seasonal rainfall? High temperature and seasonal rainfall. Alternate seasonal rainfall. Which one is? A. Equatorial. B. Tropical savanna. C. Desert. And D. Highlands. So the correct answer is tropical savanna. Tropical savanna, high temperature allo, and the amount of rainfall they receive is seasonal rainfall ያገኛሉ። What is the primary function of national parks in Ethiopia? Primary function of national parks in Ethiopia. A. Promote urbanization. B. Enhance agricultural production. C. Conserve wildlife and natural habitats. D. Generate hydroelectric power. So to this question, the correct answer is conserve wildlife and natural habitat. A national park function wildlife and natural habitat conserve ማድረግ ሌላ ሁሉ መልስ ሊሆን አይችልም። Alright, next question, question number 33. What is the concept of intervisibility? Intervisibility ምንድን ነው? ምን ማለት ነው? ምን አይነት concept? Let's look. The ability to see one place from another. B. The distance between two locations. C. The visibility of weather patterns. D. The relationship between population density and land use. So the correct answer for this is the ability to see one place from the another. በሁለት ፕሌሶች መካከል ያለው ትይዩነት እርስ በርስ ትይዩ ናቸው ወይስ አይደለም ብለን የምናይበት ኮንሰፕት ነው ኢንተርቪዚቢሊቲ የምንለው። So the ability to see one place from the another is known as intervisibility ብለን ዲፋይን እናደርገዋለን። ሌላውን ሁሉ መልስ ሊሆን አይችልም። So our correct answer is A. Question number 34. Which of the following is a major characteristics of African rivers? The African rivers major characteristics የሆነው የትኛው ነው? Let's look. They all flow into the Indian Ocean. ሁሉንም ወደ Indian Ocean ይፈሳሉ። B. Most are navigable year round. ፍሰታቸው almost
year round አመት ሙሉ navigable ናቸው flow ያደርጋሉ ነው many are interrupted by waterfalls and rapids they are all short in length so the best and correct answer for this one is C many of the African rivers are interrupted by waterfalls and rapids የሚለው or best answer ያደርገዋል ማለት ነው all right what is the main challenge of urbanization in Ethiopia main challenge of urbanization in Ethiopia A improved transportation system challenge B overcrowding and inadequate services C increase agricultural productivity D enhanced educational opportunities main challenge of urbanization in Ethiopia is overcrowding and inadequate services እነዚህ major challenges of urbanization ናቸው ማለት ነው next question what type of vegetation is characterized by thorny bushes and short grasses thorny bushes and short grasses A tropical rainforest እነዚህ already forests ናቸው B savanna C deserts D woodland so the correct answer for this is desert thorny bushes and short grasses ያለው so this characteristics is a desert vegetation characteristics ነው ማለት ነው next question which of the following is a consequence of rapid population growth in Ethiopia which of the following is a consequence of rapid population growth in Ethiopia rapid population growth in Ethiopia A increase agricultural productivity B improved living standards C strain on resources and services D decrease urban migration so the correct answer for this is C strain on resources and services more resource impact ይኖራል ማጭ ስናየው እንደዛ ነው የሚሆነው so this is the correct answer next question number 38 what is the primary cause of high infant mortality rate in Ethiopia the primary cause of high infant mortality rates in Ethiopia A high levels of urbanization B improved healthcare services C lack of access to clean water and proper nutrition D high level of education ሌሎች ሁሉ ፖዚቲቭ ናቸው the only cause for high infant mortality የሚሆነው ወይም ደግሞ ለህፃናት ሞት cause ሊሆን የሚችለው እዚህ ጋር lack of access to clean water and proper nutrition C is the correct answer ማለት ነው all right next question what does the term urbanization refer to what does the term urbanization refer to urbanization ምን ነው refer የሚያደርገው ነው so movement from urban to rural areas growth of urban areas due to migration the process of building rural settlements and the decline of cities so the correct answer to this is the growth of urban areas due to migration this is known as urbanization next question which of the following is not a characteristics of the Afro-Alpine vegetation zone የአፍሮ-አልፓይን vegetation zone characteristics ያልሆነው not be considered not ያልሆነው high altitude dense rainforest tusk grasslands cold resistant plants አሁን አፍሮ-አልፓይን ስንል በውርጭ አግሮ ኢኮሎጂ አካባቢ ላይ የሚገኙ ቬጂቴሽኖች ናቸው ሶ እነዚህ
ቬጂቴሽኖች ካራክተራቸው ያለን ከነዚህ የትኛው ነው? አንደኛው ሃይ አልቲቱድ ላይ ይገኛሉ። ይሄ ካራክተሪስቲክሳቸው ነው። ሁለተኛው ቱስክ ግራስላንድስ ናቸው ይለናል። ይሄም ካራክተሪስቲክሳቸው ነው። ኮልድ ሬዚስታንት ፕላንትስ ናቸው ቢኮዝ ኦፍ ሃይ አልቲቱድ መሆናቸው አማካኝነት ኮልድ ሬዚስታንት ፕላንትስ ናቸው እንድንላቸው ያደርገናል። ሶ ካራክተሪስቲክሳቸው ነው። ደንስ ሬን ፎረስት ናቸው ካልን ግን ካራክተሪስቲክሳቸው አይደለም። ሶ the correct answer is dense rainforest not ካራክተሪስቲክሳቸው ያልሆነ ይሄንን ነው። ይሄ የትሮፒካል ሬንፎረስት ካራክተር ነው የሚሆነው ማለት ነው። Next question number 41. What is the role of the Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC? Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC. Role of IPCC የሆነው የትኛው ነው? To manage global water resources, to study climate change and its impacts, to regulate international trade, to promote urban development. የIPCC ሮል የሆነው የትኛው ነው? So based on this, to study climate change and its impact is the correct answer. This is the correct answer. ሌሎቹ የራሳቸው ሌላ ተቋሞች አሏቸው። IPCC ግን የተቋቋመበት ዓላማ ወይም ደግሞ ሮሉ ይሄንን ነው። ክላይሜት ቼንጅ ማጥናት and ኢምፓክቱን አይዴንቲፋይ ማድረግ ነው ሮሉ ማለት ነው። Alright, what is the main feature of the Mediterranean climate in Africa? የሜዲትራኒያን ክላይሜት ኢን አፍሪካ ሜን ፊቸሩ የሆነ ከነዚህ ኤ ሆት ነው፣ ድራይ ሳመርስ ኤንድ ሚልድ ዌት ዊንተር አለው ይለናል። ቢ ኮንስታንት ሃይ ቴምፕሬቸርስ ይራውንድ አለው ይለናል። ሲ ኤክስትሪም ቴምፕሬቸር ቫሪዬሽንስ ያሳያል። ዲ ሃይ ሂዩሚዲቲ ኤንድ ሬንፋል ስሩአውት ዘ ይር ያሳያል ይለናል። So correct answer for this is A, hot dry summers and mild wet winter የሚያሳይ climatic condition አለው ሜዲትራኒያን ክላይሜት። Alright, which of the following factors does not affect soil formation relatively? Comparatively relatively በአንጻራዊ ሲታይ not affect soil formation የሆነው የትኛው ነው? Parent rock materials, climate, wildlife population, vegetation cover. ከነዚህ ሪላቲቭሊ ስናየው ዝቅተኛ የሆነ ኢፌክት ያለው ማለት ነው። በሌላ አባባል ሲታይ ሪላቲቭሊ ካለ ዝቅተኛ የሆነ ኖት አፌክት ሪላቲቭሊ ስንል ሌሎች የተሻለ ኢምፓክት አላቸው ግን አንዱ ዝቅ ያለ ነው። So based on that our correct answer is wildlife population. vegetation የተሻለ wildlife የተሻለ ኢምፓክት አላቸው። parent material common ነው። climate is matter and vegetation cover is also the next one, while ለsoil formation ዝቅተኛ ድርሻ ያላቸው wildlife population ነው። So this is the answer. Next question number 44. What type of climate does the Ethiopian highlands experience primarily? Ethiopian highlands basically experience የሚያደርጉት climate የትኛው ነው? What type of climate does Ethiopian highlands experience primarily? A, tropical, B, temperate, C, arid, D, polar. Alright, so based on this the correct answer is B, temperate. Generally for this question the Ethiopian highlands have a temperate kind of climate because altitude modifies the Ethiopian highlands climatic condition from tropical climatic kind into temperate kind of climate because the elevation is the main factor. The elevation is the main factor. ይሄንን ስንል ምን ማለት ነው? መጀመሪያ ኢትዮጵያ የምትገኘው ትሮፒካል ሪጅን ውስጥ ነው። ሶ ትሮፒካል ሪጅን እንደመሆኗ ትሮፒካል ክላይማቲክ ኮንዲሽን እንዲኖራት ነው ኤክስፔክት የሚደረገው። ዋይ የኢሊቬሽናል ቼንጅ በመኖር ምክንያት ወይም ደግሞ ሃይ አልቲቱድ ኢን ዘ ሴንትራል ፓርትስ ኦፍ ወይም ደግሞ ኢን ዘ ሃይላንድስ ኦፍ ኢትዮጵያ በመኖሯ
አማካኝነት ግን ከትሮፒካል ካይንድ ኦፍ ክላይሜት ወደ ቴምፕሬት ካይንድ ኦፍ ክላይሜት ኤክስፒሪየንስ እንዲያደርጉ አድርጓቸዋል የኢትዮጵያን ሃይላንድስ ማለት ነው። ሶ የኢትዮጵያን ሃይላንድስ ኤክስፒሪየንስ የሚያደርጉት ቴምፕሬት ካይንድ ኦፍ ክላይማቲክ ኮንዲሽን ነው ብለን እንይዛለን። this is the correct answer. Next question number 45, which river is primarily responsible for the irrigation of agricultural lands in Egypt? Which river is primarily responsible for the irrigation of agricultural lands in Egypt? A. Congo, B. Nile, C. Zambezi, D. Niger. By default, now Nile is the river primarily responsible for irrigation agriculture in Egypt. So our correct answer is Nile. How does deforestation impact biodiversity in Ethiopia? How does deforestation impact biodiversity in Ethiopia? A. Increase species diversity. B. Diminishes habitat for many species. C. Improves soil quality. D. Enhances agricultural productivity. So deforestation ካልን ውድመት ነው። ሶ በባዮዳይቨርሲቲ ላይ የሚኖረው ኢምፓክት ደግሞ ፖዚቲቭ ሳይሆን ኔጌቲቭ ሌሎች ሁሉ ብታዩዋቸው እዚህ ጋር ኢንክሪዝ ስፒሺስ ዳይቨርሲቲ ስንል የስፒሺስ ዳይቨርሲቲ አማውንት ይጨምራል ነው። ሶ ሊሆን አይችልም። ኢምፕሮቭስ ሶይል ኳሊቲ ስንል ሶይል ኳሊቲ እንዲጨምር ያደርጋል ነው እያልን ያለ ነው። ሶ ዘ ሪቨርስ ኢዝ ትሩ፣ ይሄኛው መልስ አይሆንም። ኢንሃንስ አግሪካልቸራል ፕሮዳክቲቪቲ ስንል የአግሪካልቸራል ፕሮዳክቲቪቲ እንዲጨምር ያደርጋል ነው። ሶ ዲስ ኢዝ አልሶ ኖት ዘ አንሰር። So our answer to this is diminishes habitat for many species. Yeah, species habitat ወይም ደግሞ species composition እንዲቀንስ ያደርጋል ነው። This one is the correct one. This one is the correct answer. So our answer is B. Our answer is B, which diminishes habitat for many species የሚለው መልሳችን ይሆናል ማለት ነው። Next question number 47. What is marginal information on a map? Is marginal information on a map? A. Data about the map's creator. B. Information about the map's title and scale. C. Details about the map's history. D. All of the above. Yeah, maps marginal information. Data about the map's creator allow, information about the map's title and scale allow, details about the map's history ይኖረዋል መቼ እንደተሰራ ስለሚቀመጥበት date of publication ስላለ። So all are correct answers. Our answer is D, all of the above ይሆናል ማለት ነው። all of the above ይሆናል። Question number 48. Which of the following is not typically found in the margins of a map? In the margins of a map. Scale, legend, statistics, title. Margin of map ላይ ሊገኝ የማይችል ከነዚህ የትኛው ነው? Scale is must, legend is must, and title is must. While population statistics is not must. Maybe sometimes ልናስቀምጥ እንችል ይሆናል ግን it's not must. It's not the basic part of the basic elements. የቤዚክ ኤሌመንቶች ፓርት አይደለም። So our correct answer for this is population statistics የሚለው correct answer ይሆናል ማለት ነው። Alright, question number 49. Which color is commonly used to represent water bodies on a map? ይሄኛው ለእናንተ ተው ቀላል ጥያቄ ነው። ሜቢ ስለ color representation understanding እንዲኖራችሁ በሚል ነው ያስገባሁት። So green, red, blue and brown common የሆኑ colors አሉ። common የሆኑ color representations አሉ። So water bodies most of the time common representation blue color ነው። So our correct answer is blue ብለን እንይዛለን እዚህ ጋር። Next question number 50. If a map has a scale of 100,000, what does this mean? If a map has a scale of 100,000, what does this mean? A. 1 centimeter on the map equals to 100,000 centimeter in the reality. B.
1 kilometer on the map equals to 100 kilometer in the reality. D 1 inch on the map equals 100,000 inches in the reality. D 1 meter on the map equals 100,000 meter in reality. So the correct answer to this is 1 centimeter on the map equals to 100,000 centimeter in the reality. This is the correct answer. The other ones are not the correct answer. Basically, in map we use as a common unit the centimeter. So because of that, this is the correct answer. Most of the time centimeter. Alright, calculate the real world distance represented by 4 centimeter on a map with a scale of 1:50,000. ስኬላችን 1 ሴንቲሜትር ለ50,000 ሴንቲሜትር ከሆነ እና ማፕ ዲስታንሳችን ደግሞ 4 ሴንቲሜትር ከሆነ please calculate the map the real world distance. So ይሄንን ስናረግ አማራጮች አሉን። the correct answer for this A 2 ኪሎሜትር ነው ይላል፣ B 4 ኪሎሜትር ነው ይላል፣ C 8 ኪሎሜትር ነው ይላል፣ D 200 ኪሎሜትር ነው ይላል። while we have to do so the calculation or the formula to calculate this is real world distance equals to or ground distance equals to map distance times scale factor or the base that አሁን 1:50,000 አልናል። ቤዛችን ማን ነው? 50,000 ነው። እንደውም ስኬል ፋክተራችን 50,000 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማፕ ዲስታንስ ታይምስ ስኬል ፋክተር እናደርጋለን። ሶ ይሄን ስንሰራ ጊቭናችን ስኬል ፋክተር is 50,000 meaning 1 centimeter on the map equals to 50,000 centimeter in the reality ስላለ ሶ ስኬል ፋክተራችን 50,000 ነው። ሶ 4 ሴንቲሜትር ስንት ይሆናል ነው ስራችን የሚሆነው። 1 ሴንቲሜትር 50,000 ከሆነ 4 ሴንቲሜትር ስንት ይሆናል በሌላ ስራችን የሚሆነው ማለት ነው። ሶ based on this real world distance equals to 4 centimeter times 50,000 centimeter equals to 200,000 centimeter. while የተሰጠን አሁን 200,000 centimeter ነው ground distance ካል እዚህ ጋር የተሰጠን በኪሎሜትር ነው። so it is better to change this centimeter into a kilometer. so ይሄን change ለመስራት ደግሞ conversion ለመስራት conversion of centimeter into kilometer ለመስራት ማለት ነው የመጀመሪያው የምንሰራው ስራ ምንድነው? 200 centimeter divided to 100,000 centimeter እናደርገዋለን ማለት ነው። ያ ማለት ምን ማለታችን ነው? 1 ሴንቲሜትር equals to 100,000 centimeter ከሆነ 200,000 centimeter ስንት ይሆናል? ስንት ኪሎ ሜትር ይሆናል? ኦልራይት ሶ 1 ኪሎ ሜትር 100,000 centimeter ነው። 200,000 centimeter ስንት ኪሎ ሜትር ነው ነው ጥያቄው የሚሆነው። ሶ 30 by 30 20 by 20 so our answer 2/1 ይሆናል። 2/1 means 2 ሲካፈል ለ1 equals to 2 ይሆናል መልሳችን። so our correct answer to this question is 2 kilometer. so the ground distance or the real world distance is 2 kilometer ብለን እንይዘዋለን ማለት ነው። this is our correct answer. next question number 52. how do you measure the distance between 2 points on a map? ካርታ ላይ ያሉ ሁለት ፖይንቶች ቢሰጡንና ይሄንን በመካከላቸው ያለው ዲስታንስ እንዴት ሜዠር ማድረግ ትችላላችሁ ነው። ኦልራይት we measures using a protractor, we measures using a ruler and the map scale, we measures by estimating by your eye, and we measures by calculating with a calculator ይላል። so የተሰጠን ምንድነው? how do you measure the distance between 2 points on a map? ማፕ ላይ ያሉ ሁለት ፖይንቶች ቢኖራችሁና በመካከላቸው ያለው ዲስታንስ እንዴት ሜዠር ታደርጋላችሁ? ዩዚንግ ፕሮትራክተር ካለ ፕሮትራክተር ብቻውን በመጠቀም ሜዠር ማድረግ እንችላለን። ግን ደግሞ ስኬሉ ከሌለ ሜዠር ማድረግ አንችልም። በአይናችን ግምት ነው የሚሆነው። ካልኩሌቲንግ ዊዝ ካልኩሌተር ይሄም ግምት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ጊቭኖቻችን ካላወቅን ድረስ መጀመሪያ የምንሰራው ምንድነው? ዩዚንግ ሩለር we can measure the distance on the map. Then after we measure the distance on the map
we have to prepare what? The map scale. Based on the map scale, we can calculate the ground distance, or we can calculate the remaining calculations ማለት ነው። ስለዚህ by using the ruler and the map scale, we can calculate or we can measure the distance between 2 points on a map ማለት ነው። This is the correct answer. B is the correct answer ማለት ነው። Alright, if a rectangular field measures 3 cm by 4 cm on a map, አሁን የሆነ rectangular region አለ, and this rectangular region measures 3 cm by 4 cm on the map with a scale of 1:10,000 centimeter. What is actual area in square meters? Actual area in square meter ምን ያህል ነው? Alright, የመጀመሪያው ስራችን አማራጮችን አስቀምጠናል። A 120,000 meter square ነው። B 30,000 meter square ነው። C 15,000 meter square ነው። and D 12,000 meter square ነው ይላል። እነዚህ አማራጮቻችን ናቸው። and based on this we have firstly to calculate ማድረግ አለብን። given length equals to 3 cm, width equals to 4 cm, and scale equals to 1:10,000 cm ብለን ኦልራይት እነዚህ ጊቭኖቻችን ከሆኑ የመጀመሪያው የምንሰራው እዚህ ጋር ምንድነው አክቹዋል ሌንግዛችንን ማምጣት አለብን። አክቹዋል ሌንግዝ ኢኳልስ ቱ 3 ታይምስ 10000 ያ ማለት ምን ማለት ነው? the distance times አክቹዋል ሌንግዙ ለማግኘት distance on the map times the scale factor ማለት ነው። ሶ ይሄን ስናደርግ የምናገኘው ምንድነው 30,000 ሴንቲሜትር እናገኛለን። ሶ 30,000 ሴንቲሜትር ካገኘን በኋላ አሁን የምንሰራው ስራ ምንድነው? በሜትር ስለሆነ የተቀመጠው እንትናችን ወደ ሜትር መቀየር አለብን። ስለዚህ 1 ሜትር ኢኳልስ ቱ 100 ሴንቲሜትር ነው። ስለዚህ 30,000 ሴንቲሜትር ምን ያህል ሜትር ይሆናል ነው? ኦቨር 100 ሴንቲሜትር እናደርጋለን ኢኳልስ ቱ 300 ሜትር ነው። ሶ አክቹዋል ሌንግዛችን 300 ሜትር ሆነ ማለት ነው። ደግሞ ግራውንድ ሌንግዙ 300 ሜትር ነው። ኦልራይት አክቹዋል ዊድዛችንን በዛው ልክ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። አይ ሚን እዚህ ጋር 3 ሳይሆን 4 በሉልኝ ሶሪ እቺኛዋን 4 ነች የምትሆነው አክቹዋል ዊድዛችን ዊድዙ 4 ስላለን እዚህ ጋር አንዴ ጠብቁኝ እዚህ ጋር እናደርጋለን። ኦኬ እቺኛዋን 4 ነች ኖት 3 እቺኛዋን 4 አድርጓት በስት ነው 3 የተባለችው because 3/4 ስለሆነ ዊድዛችን 4 ነው። ሶ 4 times 10,000 centimeter equals 40,000 centimeter እናገኛለን። ዘን እንደቀድሞ አሁንም ምን ብለናል? እንደቀድሞ አሁንም 40,000 centimeter ካገኘን በኋላ 1 ሜትር 100 ሴንቲሜትር ነው። ስለዚህ 40,000 divided to 100 ሴንቲሜትር ስናደርገው ዊድዛችን አክቹዋል ዊድዛችን 400 ሜትር እናገኛለን ማለት ነው። ይሄንን ካገኘን በኋላ ቀጥለን የምናየው ምንድነው የሚሆነው? አክቹዋል ኤሪያ ኢኳልስ ቱ ኤሪያ ኦፍ ሬክታንግል የሚል ፎርሙላ ስላለ ኤሪያ ኦፍ ሬክታንግል ኢኳልስ ቱ ሌንግዝ ታይምስ ዊድዝ አይደለ? ስለዚህ ኤሪያ ኦፍ አክቹዋል ኤሪያ ኦፍ ዘ ሬክታንጉላር ሪጅን ምንድነው የሚሆነው? 300 ሜትር ታይምስ 400 ሜትር እናደርገዋለን። ሶ our correct answer is 120,000 meter square. The area or the actual area of the rectangular region is 120,000 meter square ይሆናል ማለት ነው። So this is the correct answer. So based on this our correct answer is A correct answerችን ይሆናል ማለት ነው። Next question number 54. Which instrument is commonly used to determine direction on a map? ካርታ ላይ ዳይሬክሽንን ዲተርማይን ለማድረግ የምንጠቀመው ኮመንሊ የምንጠቀመው ኢንስትሩመንት የትኛው ነው ከሚከተሉት ነው? የመጀመሪያው ቴርሞሜትር፣ ሁለተኛው ባሮሜትር፣ ሶስተኛው ኮምፓስ፣ አራተኛው አልቲሜትር። ከነዚህ ዳይሬክሽንን ኮመንሊ ሜዠር ለማድረግ የምንጠቀመው ኢንስትሩመንት ወይም ዲተርማይን ለማድረግ የምንጠቀምበት ኢንስትሩመንት which one is no? So our correct answer compass ይሆናል። ያው ይቀላል ጥያቄ ነው ብዙ የሚከብድ ነገር አይደለም። Next question 55. If a compass indicates that a certain location is at 90 degree from north,
ከኖርዝ 90 ዲግሪ ነው ብለን ብናስብ what direction is that? አሁን ኮምፓስ በዲግሪ ሜዠር ሲያደርግ ዳይሬክሽንን ወይም ደግሞ ቤሪንግን ሜዠር ሲያደርግ ምንድነው የሚያደርገው? ክሎክዋይዝ ዳይሬክሽን ነው የሚከተለው። ስለዚህ ከኖርዝ 90 ዲግሪ ነው ካልን ሙቭመንታችን ክሎክዋይዝ ነው። ስለዚህ ሙቭመንታችን ክሎክዋይዝ ነው ካልን ኖርዛችን እዚህ ነው ካልን አሁን ለምሳሌ n is here ይሄ ኖርዛችን ነው። ስለዚህ ክሎክዋይዝ የሆነ ሮቴሽን ነው የሚኖረው ካልን ከዚህ ተነስተን ወዴት ነው የምንጓዘው ማለት ነው? ወደዚህ እንደዚህ ነው የምንጓዘው ማለት ነው አይደል? ስለዚህ ኖርዝ እዚህ ጋር ነች። ከዚህ ተነስተን 90 ዲግሪ ለካ 90 ዲግሪ ስንለካ የምናገኘው ነው ያወራን ያለው 90 ዲግሪ ስንለካ የምናገኘው ነው። ሶ ኮምፓስ ሜዠር የሚያደርገው ክሎክዋይዝ በሆነ ዳይሬክሽን ነው። አንቲ ክሎክዋይዝ ካለ ከዚህ ተነስተን ወደዚህ አቅጣጫ መሄድ ነው። ክሎክዋይዝ ካለ ደግሞ ከዚህ ተነስተን ወደዚህ አቅጣጫ መጓዝ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በጉዟችን መሰረት አሁን እዚህ ጋር ኮሬክት አንሰር ሊያደርግልን የሚችል የትኛው ነው? A south, B east, C west, and D what about D north? So based on this correct answeraችን ኢስት ነው። ኢስት እንዴት ሆነ ያላችሁ እንደሆነ ከዚህ ተነስተን ወደዚህ ስንጓዝ የምናገኘው 90 ዲግሪ ሜዠርመንት እዚህ ኢስት ላይ ነው። እዚህ ጋር ስንደርስ 90 ዲግሪ እናገኛለን። ወይም ደግሞ ኢስት ላይ ስንደርስ የምናገኘው ዲግሪ ዩኒት 90 ዲግሪ ይሆናል። This is the correct answer. Next question, how do latitude and longitude help in locating a place on a map? How do latitude and longitude help in locating a place on a map? They show the political boundaries. They provide a grid system for precise location. They indicate the weather conditions of an area, and they display transportation routes. So the correct answer to this is C. B. They provide a grid system for precise location. እያንዳንዱ ሎኬሽን በግሪድ ሲስተም አማካኝነት የራሱ የሆነ ቫልዩ ግሪድ ቫልዩ ወይም ደግሞ ላቲቱድናል ኤንድ ሎንጊቱድናል ቫልዩ እንዲኖረው ስለሚያደርጉ በዚህ አማካኝነት our correct answer ማን ይሆናል ማለት ነው? B ይሆናል ማለት ነው። So B is the correct answer ብለን እንይዘዋለን። Next question, question number 57. If a location is found at 15 degree south and 30 degree east, which continent does it likely belong to? Comparatively ስናየው የትኛው ኮንቲኔንት ከዚህኛው ጋር ልትገናኝ ትችላለች? ሶ ለዚህኛው እንደምታዩት እዚህ ጋር 15 ዲግሪ ሳውዝ እና 30 ዲግሪ ኢስት ሎንጊቱድ እና ላቲቱድ የትና የት ልናገኛቸው እንችላለን ነው። ስለዚህ ይሄን መሰረት በማድረግ A ኤዥያ ሊሆን ይችላል፣ B አፍሪካ ሊሆን ይችላል፣ C አውስትራሊያ ሊሆን ይችላል፣ D ሳውዝ አሜሪካ ሊሆን ይችላል ነው አማራጮቹ። So based on this our correct answer is Africa. ይሄንን unit measurement of latitude and longitude አፍሪካ ውስጥ ይገኛል። So we can consider this. ሌሎቹ በጣም የራቁ ናቸው። What is the primary method used to represent elevation on topographic maps? What is the primary method used to represent elevation on topographic maps? A. Color coding. B. Contour lines. Primary method ነው። C. Symbols. D. Photographs. So from the following, the correct one to this is contour line. Contour line is the primary method used to represent elevation on topographic maps. Next question, question number 59. Which method of showing relief uses shading to indicate slopes? Slope ለማሳየት shading የሚጠቀም way of relief representation የትኛው ነው? የመጀመሪያው ፊዚዮግራፊክ ዲያግራም፣ B
B hatches, C hill shading, D contour line. ኮንቶር ላይ ሞደርን ምንለው ነው የተቀሩት ሶስቱ ትራዲሽናል የሚባሉ ናቸው ከነዚህ ደግሞ በሼዲንግ በከለር ሼዲንግ ወይም ደግሞ በሼዲንግ የሚሰራ አንድ አለ እሱም ሂል ሼዲንግ ነው ይሄኛው ዴፊኒሽን ሞር ፊት የሚያደርገው ሂል ሼዲንግ የሚለው ይሆናል ማለት ነው next question number 60 how can you determine the gradient of a slope using contour lines. How can you determine the gradient of a slope using contour lines? A. By measuring the length of the map. B. By calculating the vertical distance between two contour lines and the horizontal distance. C. By estimating the distance visually. D. By using a compass. So how can you determine the gradient of a slope using contour line? ካለ ሁለት ነገሮች ያስፈልጋሉ እነሱም መጀመሪያ by calculating the vertical distance between two contour lines በሁለቱ contour lines መካከል ያለው vertical distance identify መደረግ መቻል አለበት plus ዛት ደግሞ the map distance ወይም ደግሞ the horizontal distance ወይም ደግሞ identify መደረግ መቻል አለበት ሁለቱን ማወቅ ከቻልን we can determine the gradient ማለት ነው gradientን determine slope ማየት እንችላለን ነው alright next question number 61 calculate the gradient if the vertical distance between two contour lines is 150 meter and the horizontal distance is 3 km አሁን vertical distance ወይም ደግሞ elevation 150 ሜትር ነው horizontal distance ደግሞ 3 km now calculate the gradientቱን calculate አድርጉ ነው ጥያቄው so to this A 1:20 B 1:5 C 1:25 and D 1:10 ነው ይላል ይሄንን ለመስራት ምንድነው የምናረጋው የመጀመሪያው ነገር እዚህ ጋር እንመጣለን gradient is equals to horizontal distance over vertical distance so horizontal distanceአችን ሲካፈል ለvertical distance ነው የምናረጋው ማለት ነው I think 150 ሜትር ምን አለን እዚህ ጋር vertical distance ነው ይሄኛው vertical distance ነው I think ስህተት ሰራ አይቀርም አይመስለኝም ኳስቴ እዚህ ጋር አገላብጫቸዋለሁ ይሄኛው vertical distance ነው የሚሆነው vertical distance ትሉታላችሁ ይሄንን vertical distance over እና እዚህ ጋር ይሄኛው ደግሞ horizontal distance እናደርጋለን horizontal distance እናደርጋለን so vertical distance over horizontal distance ነው so vertical distance 150 ሜትር ነው vertical distance vertical distance 150 ሜትር ነው horizontal distance ደግሞ 3 ኪሎ ሜትር 3 ኪሎ ሜትር in essence equivalent መሆን ስላለበት ወደ ሜትር ስንቀይረው times 1000 ማድረግ ነው ዘን ስንት እናገኛለን 3000 ሜትር እናገኛለን ማለት ነው so ይሄንን ስናገኝ equals to 150 over 3000 ሜትር ይሆናል ሜትር ባይ ሜትር ኪሎ ሜትሩ ጠፋ ማለት ነው ስለዚህ 0 by 0 እናጥፋዋለን ስለዚህ 15 ለ15 አንድ ይሆናል 15 ለ300 ደግሞ 20 ይሆናል ስለዚህ ሬሾአችን ምን ይሆናል ማለት ነው ወይም ደግሞ ግራዲየንታችን 1:20 ይሆናል so the correct answer to this is 1:20 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ correct answerአችን ይሄንን ነው በሬሾ ሲቀመጥ ይሄንን ይሆናል ማለት ነው okay thank you next question what is the main purpose of map projection የmap projection ዋና ዓላማው ፐርፐዙ ምንድነው let's look to enhance map aesthetics to transfer information from a globe to a flat surface to show detailed urban layout and to represent historical events so the correct answer to this one is to transfer information from a globe to a flat surface definition ራሱ ስናይቆ map projection ማለት is a system or a means of transferring an information from the three-dimensional representation of the earth which is a globe to
a two-dimensional representation of the Earth's surface, which is a map, and this is to make more clarity ለማግኘት ነው ይሄን እንሰራው። So our correct answer is B is the correct answer ይዛለን ማለት ነው። Next is question number 63. Which type of projection is best for preserving area relationship? Which type of projection is best for preserving area relationship? ብዙ አይነት ፕሮጀክሽን ታይፖች አሉ። ከነሱ ኤሪያ አኩሬሲ ለማምጣት የተሻለው ወይም ደግሞ አስፈላጊ የምንለው የትኛው ነው? A cylindrical projection, B conic projection, C equal area projection, and D azimuthal projection. So the correct answer is C equal area projection is the correct one to preserve area relationship ወይም ደግሞ area accuracy ለማምጣት ስንፈልግ ይሄንን ሞር ጠቃሚ የሚሆነው ማለት ነው። All right, how do cylindrical projections represent longitude and latitudinal lines? Longitudinal and latitudinal lines. A as curved lines, they represent as curved lines. B they represent as straight lines intersecting at right angles. C as wavy lines. D as dotted lines. So the correct answer is B as straight lines intersecting at right angle. Right angle ላይ intersect የሚያደርጉ straight lines ሆኖ ነው represent የሚያደርጉት ነው። So this is the correct answer. Next question. A hiking trail on a map is represented by a distance of 5 cm. If the scale is 1:25,000, what is the actual distance? Ground distance ነው እንፈልግ። ቀደም ተመሳሳይ ጥያቄ ሰርተናል። አሁን ይሄን ጥያቄ እንሰራለን። A 1.25 km, B 2.5 km, C 5 km, and D 10 km. So for this we have to calculate it. መጀመሪያ actual distance equals to map distance times scale factor ነው። ቀደም አይተናል። So altitude difference given አችን ስናወጣ altitude difference equals to 5 cm ተሰጥቶናል። So ስኬላችን ደግሞ 25,000 1:25,000 cm ተሰጥቶናል። ስለዚህ ካልኩሌት ስናደርግ actual distance equals to map distance times scale factor ነው። ስለዚህ 5 times 25,000 ስናደርግ የምናገኘው 125,000 cm ይሆናል። ይሄን ካገኘን በኋላ now convert centimeters into kilometer because our multiple choices are given within a kilometer. ስለዚህ it's better to convert the centimeter into kilometer ማለት ነው። ስለዚህ ያን ስናደርግ ምንድነው 1 ኪሎሜትር equals to 100,000 centimeter እንደሆነ እናውቃለን። based on this 125,000 centimeter is equals to dash ነው የሚሆነው ካልኩሌት ስናደርግ divided to 100,000 centimeter ስናደርገው የሚመጣልን equals to 1.25 ኪሎሜትር ይሆናል። 100 በመቶ ወሰድን 25,000 ለመቶ ሲካፈል ደግሞ 2.5 ይመጣል። this is 1.25 ኪሎሜትር ይሆናል ማለት ነው። So the correct answer is A 1.25 kilometer ይሆናል ማለት ነው። Next question number 66. If a contour line represents an elevation of 200 meter and the next line is at 250 meter, what is the vertical interval? Vertical interval ምን ይሆናል? A 50 meter, B 25 meter, C 100 meter, D 200 meter. Always counter interval ማግኘት ስንፈልግ ምንድነው የምናደርገው? the highest value minus the lowest value ነው የምናደርገው። the highest value minus the lowest value. highest value 250 ሜትር ተሰጥቶናል አይደለ? ወይም ደግሞ highest elevation and lowest elevation ደግሞ በጊቭኑ ላይ ያለው lowest elevation ደግሞ 200 ሜትር ተሰጥቶናል። so በኢንተርቫል መካከል ማለት ነው የሁለቱም the highest line እና lowest line ወስዳለን። highest line value minus lowest line value ነው የምናደርገው። ምክንያቱም highest elevation ካለን ሌሎች ከዛ በላይ elevational value ያላቸው ላይኖች ስለሚኖሩ በሁለቱ consequent ላይኖች መካከል ያለው ኢንተርቫል ለማወቅ ስንፈልግ
the highest value ላይን minus the lowest value ላይን በማድረግ ነው እናገኘው ስለዚህ 250 ሲቀነስ 200 ስናረግ በቀላሉ ማን እናገኛለን 50 እናገኛለን ስለዚህ the vertical interval is 50 meter ብለን እንወስዳለን so our correct answer is 50 meter question number 67 if a river is shown on a map with a width of 3 centimeter and the scale is 1:10,000 what is the actual width of the river አሁን actual width of a river እንፈልግ ተመሳሳይ ስራ ቀደም ሰርተናል ለዚህኛው ደግሞ ስናይ ምንድነው የምናደርገው a ሴንቲሜትር አለን I mean 30 ሜትር አለን b 300 ሜትር አለን c 3000 ሜትር አለን d I mean 30,000 ሜትር በሉት c 30,000 ሜትር በሉልኝ c 30,000 ሜትር ነው 30,000 ሜትር ይሄኛው 30,000 ሜትር ነው all right so which one is the correct answer ነው ስለዚህ ይሄን ስንሰራ ምንድነው የምናደርገው የመጀመሪያው ስራችን ፎርሙላው actual width equals to measured width times scale factor measured width in essence map width ማለት ነው map width times scale factor ማለት ነው all right ስለዚህ ይሄን ስናደርግ ምንድነው የምናደርገው width 3 cm ነው ብለናል ስለዚህ ምን እናደርጋለን actual width equals to 3 cm times 10,000 cm equals to 30,000 cm ይመጣል 30,000 cm ከመጣል በኋላ አሁን ምን እናደርገው ምንድነው ወደ ሜትር ኮንቨርት ማድረግ ነው የምንሰራው ስለዚህ if this is since 1 cm equals to 100 since 1 meter equals to 100 cm now we can calculate like this actual width in meters equals to 30,000 cm divided to 100 cm so centimeter by centimeter ስናጣፋው 20 በ20 ስናጣፋው ምናገኘው ስንት ይሆናል ማለት ነው 300 ሜትር ይሆናል so the correct answer for this question is 300 ሜትር ይሆናል ማለት ነው so 300 ሜትር is the correct answer what does a steep slope on a topographic map indicate the other question is this 68 what does a steep slope on a topographic map indicate A widely spaced contour line ያሳየናል B closely spaced contour line ያሳየናል C a flat area ያሳየናል D a river valley ያሳያል what does a steep slope on a topographic map indicate so slope steep ከሆነ ሊያሳይ የሚችለው ምንድነው widely spaced ሊያሳይ ይችላል flat ሊያሳይ ይችላል river valley ሊያሳይ ይችላል ምን ሊያሳይ ይችላል ብለን ስናይ our correct answer የሚሆነው ምንድነው closely spaced contour line ነው so our correct answer is this ያ ማለት slope very steep እየሆነ በመጣ ቁጥር ኮንቶር ላይኖቹ እርስ በራሳቸው በጣም እየተቀራረቡና እየተጠጋጉ ይመጣሉ ማለት ነው እየተቀራረቡና እየተጠጋጉ ይመጣሉ so this is the correct answer and the next question question number 69 what is the area in square kilometers of a rectangular field that measures 5 cm times 7 cm on a map with a scale of 1:100,000 አሁን ምን ሰራው ምንድነው area in kilometer ወይ actual area in kilometer ማለት ነው all right so A 35 km square B 13 km square C 3.5 km square and D 10 km square ይላል አማራጮቻችን so ምንድነው አሁን እዚህ ጋር ጊቭኖቻችን ማን ናቸው 5 cm times 7 cm width እና length ተሰጥቶናል ማለት ነው ስለዚህ ፎርሙላችን ምንድነው የሚሆነው area of maps equals to length times width ይሆናል ይሄ ማለት ምን ማለት ነው 5 times 7 cm ማለት ነው equals to 35 cm ነው map of the area of the map ወይም ደግሞ area of the specified map ወይም ደግሞ mapped area 35 cm square ነው ስለዚህ ይሄን መሰረት በማድረግ actual area ማግኘት እንችላለን ስለዚህ actual area ደግሞ ለማግኘት ፎርሙላችን ምንድነው
ማፕ ኤሪያ ታይምስ ስኬል ፋክተር ስኩዌር ነው የሚሆነው። ማፕ ኤሪያ ታይምስ ስኬል ፋክተር ስኩዌር ነው ፎርሙላችን። ሶ ይሄን መሰረት በማድረግ actual area is equal to 35,000 I mean 35 centimeter square times 100,000 centimeter square 100 square ማድረግ 100,000 square ማድረግ ማለት ነው። so 35 centimeter square times 100,000 centimeter square ስናደርግ ይሄንን ስኩዌር ስናደርገው በራሱ ማለት ነው ይሄ ስኩዌር ይደረጋል። ሶ ስኩዌር ሲደረግ የሚመጣው ምንድነው 10 ቢሊየን ሴንቲሜትር ስኩዌር ይመጣል። 10 ቢሊየን ሴንቲሜትር ስኩዌር ይመጣል። ዘን ይሄንን ከማን ጋር ማባዛት ከ35 ሴንቲሜትር ስኩዌር ጋር ማባዛት ነው የሚሆነው። ሶ ይሄን ስናባዛ 350 ቢሊየን ሴንቲሜትር ስኩዌር እናገኛለን ማለት ነው። ይሄን ካገኘን በኋላ ምንድነው የምናደርገው አሁን ሲንስ 1 ኪሎ ሜትር ስኩዌር is equals to 10 ቢሊየን ሴንቲሜትር ስኩዌር አሁን 1 ኪሎ ሜትር ስኩዌር 10 ቢሊየን ሴንቲሜትር ስኩዌር ከሆነ ይሄን ያክል ሴንቲሜትር ስኩዌር ከሆነ then what about 35 ሴንቲሜትር 35 ሴንቲሜትር ምን ያህል ኪሎ ሜትር ይሆናል? ኦልራይት ሶ ይሄን ስንሰራ ምንድነው የምናደርገው አሁን actual area in kilometer square is equals to 350 billion centimeter square divided to 10 billion centimeter square እናደርጋለን። ስለዚህ 30 በ30 30 በ30 አሁንም 30 በ30 እናደርጋለን። ዘን 10 በ10 እናደርጋለን። ዘን ይሄን ካደረግን በኋላ ይሄን በዚህ ካጠፋን በኋላ ስንት ይመጣል ማለት ነው 35 ሲካፈል ለ1 ሆነ 35 ለ1 ኢኔሰንስ ኢኳልስ ቱ 35 ማለት ነው። ስለዚህ our correct answer is 35 ኪሎሜትር ስኩዌር። ይሄ ግራውንድ ኤሪያ ወይም ደግሞ actual area in ኪሎሜትር እንለዋለን ማለት ነው። so our correct answer is 35 ኪሎሜትር ስኩዌር ብለን እንይዘዋለን። ኦልራይት ይሄን ካየን በኋላ question number 70 is the next one. What does a population pyramid with a broad base indicate? አሁን population pyramid ኑሮን ቤዙ በጣም ብሮድ ከሆነ ምንን ያሳያል? ይሄ ምንን ያሳያል ነው ጥያቄ። A high mortality rate መኖሩን ያሳያል። B low birth rate መኖሩን ያሳያል። C high fertility rate መኖሩን ያሳያል። D balanced age distribution መኖሩን ያሳያል። እና ከነዚህ አሁን ምንድነው አሁን ቤዙ በጣም ብሮድ ሆነ ማለት ፈርቲሊቲው በጣም ሃይ ነው ማለት ነው። በሌላ አባባል ፈርቲሊቲው በጣም ሃይ ነው ማለት ነው። so the correct answer for this ምንድነው የሚሆን C ነው። ሃይ ፈርቲሊቲ ሬት መኖሩን ያሳያል or it indicates there is a high fertility rate በሚል እንይዘዋለን ማለት ነው። ኦልራይት okay thank you. so this is all about our today's discussion. ለዛሬ ይሄንን አዘጋጅቻላችሁ ነበረ። I think ትንሽ እንደሚደግፋችሁ በማሰብ ነው ይሄንን የሰራሁላችሁ። በቀጣይ ደግሞ ከዚህ ቀጥሎ ሌላ ተጨማሪ የተወሰኑ ጥያቄዎችን ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ይሄንን ፈተና አልፋችሁ ጥሩ ደረጃ ላይ ደርሳችሁ ማየት ምኞቴ ነው። በደንብ ስሩ፣ በደንብ አንብቡ። አብረን ስለሆንን ደስተኛ ነኝ። በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱልኝ። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ባይ ባይ።